Egunon eta eskerrik asko, Korrugauzen inguruan hainbat argi emateko asmoz antolatu den agerraldi honetara etorri zaten guztioi. Hemen erekin ditut Josu Labaka, hirigintza batzordeko burue, eta Aitor Bereziartua, ingurumen batzorde burue. Sustapen ekonomikoa da Azpeitiko udalaren lehentasun nagusia. Ahalegin berezia egiten ari gara, sektore ekonomiko ezberdinen beharrei erantzun eta laguntzeko. Azpeitiko udalak, udal gehienek ez bezala, sustapen ekonomikorako laguntza lerro propioak ditu. Guretzat, estrategikoa da tokiko ekonomiaren sustapena. Estrategikoa da industriaren aktibazioa. Eta herriko eragile sozioekonomikoekin elkarlanean dihardugu lanpostuak sortzeko ahaleginean. Korrugauzen gaian ere saiatu gara Azpeitian siderurgia martxan jartzeko lan egiten. Baina ez digute utzi. Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Christian Lai enpresak uko egin diote trukutxon hirigintza antolamenduko plan orokorrak eta lurralduko plan partzialak espresuki siderurgiako habilitateko eremuan lantegian martxan jartzeko aukera aztertzeari. Inplikaturiko eragile guztien artean lehen bilera egin aurretik, nahaztu ziguten gaia komunikabideetan. Eta honezkero denok dakigunez, Korrugauzen auzia hedabideetara eramaten helburua ez da inoiz izan lantegia martxan jartzea. Lehenik, inolako proiektu ekonomikorik gabe, ingurumen baldintzak eta baldintza juridikoak betetzen ez dituen eremu batean, lantegia martxan jartzeko aukera paregabeaz aritu dira publikoki. Eta orain, inolako proiektu ekonomikorik gabe sortutako 100 lanpostu fiktizioen galeraz hitz egiten ari gara. Eta hori gutxi balitz, beraiek sortutako espektatiba faltzuen ardura Azpeitiko udalaren gain jarri dute. Baina bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiak aspalditik zekiten Korrugadoz ez zela irekiko herrigunean. Jakin badakiten bezala, beraiek martxoaren 31 izandako bileran adierazi ziguten bezala, benetan ez zeukatela Korrugadozen inguruan idatzizko ezer. Ez proiektu ekonomikorik, ez negozio planik, ez azterketa teknikorik, ez eta ingurumen inpaktuaren azterketarik. Eta bestela, kontrakoa dioenak aurkeztu dezala lanpostu guzti horien sorrera sostengatzen duen benetako proiektu ekonomiko bat. Baita ingurumen baldintzan betekizunena ere. Guk, eta ordezkatzen dugun udal gobernuak, alderdien interesan gainetik jarri ditugu Azpeitiarren interesak. Zurrunbilo mediatiko honetan kokatu gaituztenetik, beti egia esaten aritu gara. Eta egiari zor, Korrugauzen inguruan martxan dagoen prozedura bakarra desmantelamenduarena da. Eta hori Eusko Jaurlaritzak badaki. Badaki besteak beste, espediente horretan, desmantelamendua gauzatzeko ingurumen baldintzak bera jarri dituelako. 2020an egindako txostenean, 2020ko azaroan. Eta orain, Metales Bela SLek Korrugauz eremuko makinarien jabeak igorritako obra hasierako akta eskuetan dugula, konfirmatu dezakegu Amu eta Marzial Uzin eremuetako makinaria desmontatzeko lanak hasiak dituztela. Korrugauzen desmantelamenduarekin fase berri batean sartzen gara. Azpeitia fase berri batean sartzen da. Ia 10 urtez, ezerezean kondenatuak egon diren lur sailak berreskuratzeko prozesu bati ekingo diogu. Etorkizunari ilusioz begiratzeko unea da. Honela, herri erdigunean Azpeitiaren garapenerako oso garrantzitsua izango den lur batzuk berreskuratuko ditugu. Marzial Uzin eremu industrialaren birgaitzea sustatuko da.
ingurumen baldintzak beteaz, Arauntzako mendiko zabortegia behin betiko zigilatzeko prozesuari lotuko gatzaizkio. Eta bitartean, Azpeitiak trukutxon siderurgia aktibatzeko gordea dugun aukera lantzen jarraituko dugu. Azpeitiak ez bai dio inoiz industriari uko egin, ez dio bizkarrik eman. Urola eskualdeak eta Gipuzkoak badu Azpeitian siderurgia martxan jartzeko leku bat. Eta guri dagokigu erakunde publikoi elkarlanean prozesu hori eta proiektu hori sustatzea. Azken aste eta hilabeteotan batzuek kontrakoa irudikatzen saiatu diren arren, Azpeitia etorkizunari baikortasunez eta erantzukizunez begiratzen dion herria da. Herri aktiboa, ekintzailea, langilea. Egunez egun, denon artean, tokiko ekonomia sustatu eta bertako industriari bultzada berri bat emateko lanean dihardugu. Horregatik, amaitzeko, eta beste behin, Azpeitiko herriarekiko begirunea eta Azpeitiko udalarekiko errespetu instituzionala eskatzen dugu. Azpeitiarrok ez dugu merezi gure herriari egiten ari zaion kalte hau. Eskerrik asko. Eta nahi dizuten bezala gure hartinez, galderak edo egiteko aukera izango dezute. Inportaz baltzaizu galderak egitea lehime esku gaztereaz erantzungo dizkizu, bai? Perdona. Castellano, no sé si podrías, no te he escuchado antes, si podrías contar un poco la postura del ayuntamiento sobre todo el problema que ha habido con Portugados, las críticas de la Diputación y el gobierno vasco. No sé ni por dónde empezar. Sí, lo que queremos recalcar es, creo que lo hemos dicho más de una vez, pero que no se trata de una postura del ayuntamiento, ni de una voluntad política, ni de una voluntad personal. Se trata de una cuestión de legalidad. Una cuestión de legalidad que ya lo han informado los técnicos municipales, ya han dicho que la puesta en marcha de esta actividad siderúrgica en Amue es incompatible con lo señalado por el Plan General de Ordenación Urbana y, por lo tanto, todas las demás exposiciones mediáticas y conclusiones pues, no dan lugar. Y y lo que queríamos recalcar es que no ha existido ningún proyecto, ningún plan de negocio, ningún plan de viabilidad económica con respecto a esta actividad, que no lo ha existido nunca, y siempre lo que hemos puesto en marcha sobre la mesa es que en caso de que exista un proyecto que cumpla todas las condiciones legales y medioambientales, pues que lo presenten, y nosotros como ayuntamiento, y como no depende de la voluntad política, lo deberíamos de tramitar, porque se trata de un acto reglado y si cumple todas las premisas legales y medioambientales, pues se podría poner en marcha. Pero sí recalcamos que no existe ningún proyecto y que no tenemos ninguna propuesta ni plan de viabilidad al respecto. Tanto el Gobierno vasco como la Diputación, ¿Perdona? Que tanto el Gobierno vasco como la Diputación de Guipúzcoa achacan directamente la responsabilidad al Ayuntamiento. No sé si tiene algo que decirles. Sabemos que nos ha metido en un foco mediático, tal como hemos recalcado en el texto que hemos expuesto. Antes de reunirlos todos los agentes que podríamos intervenir en este proceso, pues se ha saltado a los medios de comunicación y creo que ha quedado bastante claro que la intención no era crear puestos de trabajo, y porque si no, pues evidentemente estas no son las formas de actuar, y que si existe un proyecto, pues que lo presenten y que le daríamos trámite. Pero como no hay ningún proyecto, pues es que no cabe ni hablar de ello. Comentabas que Azpeitia entra ahora en una nueva fase. ¿Cuál es ahora el procedimiento para el sitio donde se sitúa ahora la planta? ¿Cuál será ese futuro? Primero matizar que el ámbito de Amue tiene asignado el uso residencial, pero es verdad que sí ha sufrido una actividad contaminante durante muchos años, y primero lo que hay que ver es hay que desmontar, ¿no?, esa maquinaria, las instalaciones, y luego creo que entraría en juego ya el aspecto medioambiental y proceder a la descontaminación de los suelos afectados por esa actividad contaminante.
Besteik da zute? Ez. Bueno, gure aldetik eskerrak eman torri zaten danoi bai.